ya omutwemu eno be patae na eya no baba na enye bros enti omufa osam kasa enti omufa osam afiri ye no firi ha ede no kɔ abonten ewumua na osan ba ebiem to obae no na me sister no ejina nanimu na osan de kasa no ba ebiem be di me sister na tem ene nyame anim na tem didi ebi bon 5 minutes to 1 hour na me fi say to atwa na me kokɔ die the ba abonten no be kasa ya so mu disturb enti me kɔ me sister nanimu that time na osama free ye no na bo free fia ha enti me kɔ me sister no animu hɔ no ɛyɛ ekwefuokwe n'animu hɔ no yo ayi nyame dia no ɛna brother ba ko ka chem so ofa kɔdam hɔ na sisi almo hye na tade na kɔ hospital na wayɛ unconscious na me say wayɛ unconscious sɛn sa no kasa no mo ka na de no se da bi osama free na to boba de abɔ o sister no na sum sei enti o tie ni call enti na me ka say unknowingly to my sister no ɛna ababa no o free this side and what buy ofri side ha yes me am lane mu ofri ha benkum so ha and oba nti do this short distance no ya onunim say my sister no o gina yie amano no ya o ye call na onim say bibi ba no so no and o to boba no ban nti boba no bo my sister no na ha na so achi ha na so ene no kon bofra no kon o say boba no so a pavement block nti ama boba no party baby kan afono ha abusuya me mayi na ho akwaba e de baba Grace TV GH so me ji say twedi ampo nyankopɔ adom obi aho ye abusuya me sere wo ani die mu e na ni di kan ya obepie channel yi platform yi so me sere wa subscribe bi ma me na turn your notification mo na fe wa share ama obi otibe bi so anya bi ahwem nim so obeye nyame hwa na onye so akoma so ade ma abusuya ye wa sokore mampon ye wo kuma se na ro sem bi asi wa ni na ne se ma me fom ye no bi ya wo ina tifie ba ko se bi on se ye ko efie mu akasa bada na akasa ba ama ba ko atambo dia pon yon koku no e kwan ye fa so esi ye de ba ye ene kwan wo fa so ku no ne nsem wa me kan ye ansa kra na wo je mu no eni ye nya de abusuya munua be ma meti asem na cement na asenti ma beduru asokore mampon ha ya ye be ko fie a asem no asi wo mu ye ne abusuafo atena ase abusa de ko ba ye na fe ya te emu nsem ye ne asua mu ade timi sere wa ni die mu kamona sabre ye mu anan ye ko abusuafo ne ko hwe de si ye pote ye fa mu nchemu ni mama ne boni na ensom Pacho offer me asamo kusi Pacho ye de ufia Pacho mene efia omopeni me da o ma no me ye enua efire ye ne afia me nim nua ma afie na me ne pani a me da o ma no Pacho de ho aka no wo free mu Pacho de no Pacho oye me nua ba nua ba pa mon chief yenchi de said ye mbeti ye ne fra so ko ma pon ha ma ye kura no sabi akonya da efie me mfentum ho a konya da efie nti bi akonya da no fie de no se nenchi no efiri ho a de shikan ba so ko ma pon ha na ni din pa de e fra no Monica Akuya Fukuo ne din pa no na ni fie so ni fie ne 52 years Adunum mienu. Ajani asem wasi to was ne chimche edi ne si ye ba ne say brebe ne si ye wadaroma. So me dama se eya kosiada 31st August no. Kosiada we twa mu 31st August. Na anwumre be no nwotwe mu. Na me ne abrantie bi eti ha. Edi nkoma na yen se esora kodware ne akoda. Nti e papa ma kodware wie me ba na mtie se menua kuafo kuyi one tenant do no nya asem no o tenant wa ha me anam de da no ma no na efre no afri osam afri nti o mo ye anobaba ye ti anobaba ye no no so me yafo me sisi nye me ni nye me pressure mo heart enlargement nti enche se menye nipa metimi aka mo be pattern to kwa edin sa nti misre amanfo bi a omutwam eno be pattern na eya no baba na enye bros nti omufa osama kasa
enti wo mo fa osam afiri ye no firi ha e de no kɔ abonten e omua na osan ba biem to obae no na me sister no egyina n'animu na osan de kasa no ba biem be di me sister na tem ene nyame anim na tem didi ebi bon bentimi nka ne ha na no me sa me frɛ nkɔfo mo sa me pade e de no kɔe de no kɔe de e che kakra bebe almost be 45 minutes to 1 hour na me feel say to atwa na me kokɔ dae timi ko dae no be 11:45 there about na me tie say kasa na sa sorry but then no na ade asenti na me so me ya afo nti emu say me sorry aba na say obi beto bebe na o de bɔ me a na me yende timi twentwe so kakra ma ha ne yedin kakra na me sorry ba abonten the ba abonten no be kasa ya so mo disturb nti me ko me sister na animo that time na osama free ye no na wo free fia ha nti me ko me sister no animo ho no eya ekwefuokuo na animo ho no yo ayi nyame dia no na brother ba ko ka chem so ofa ko dem ho na sisi mo shina tade na hospital na why unconscious na me say why unconscious say no kasa no mo ka na de no se da bi osama free na to boba e de abo o sister no nti sisi ni wo mo ye no ye de na ko hospital e shina tare na ko hospital nti ho no na bewuru adem ho na mo ka chem so wo mfa no ko hospital ntem na mpa mbo pehwe ka mo no ko tech hospital do mo ko duru ho no we have some 20 minutes and ne ba boy no mo ko ne ba boy a ono wo mo ko ye no orenge me nana keto ba ko se na ko mate and am say how ono kra phone no amfa ma menti me wo fa se ba ko no ka se fa mo fa nti odi phone no ma me no and o say you say ma me akomate na me say na akomate sesei na doctor na ka chiro no say na che so wu ana no say na say me say still I don't believe it enti hono na sa dan ye wo he tenant ba ko tim na we ya enti na yire na wo mu because that tenant one of the me sister no call hospital e friend no Kenneth enti na yire no disu na free dem ho na odi phone bram say da me kro say gi phone no na o sister wu Preocupe. Sister wu. Say doctor, I pronouncement or say I. They afraid that maybe I told you. Tell why they pay card. I do not. Say sister down. Take hospital. The doctor said, when you say we fall into coma, and also Debbie, you be fall into coma. Who say still a home ba? Who do say to yana hena noa? Who to say I say who may be vapor be eba. But where dear bibi ma ye miano kokoso, it bibi a hen crab ma. Nti say don't saka no wa ne ho nyina ye nwunu. Pa ne mu sam sisa o sene ba. Mu sam sisa wu. I say prepare no, e don ko hye mochira na adwuno a. And they prepare no ko hye ho. Hye na ja. So nti be 5 o'clock na e bedu efie. Etete ha ma ja, e bo abusuafo amane e ko ye complain. Ti ne baba ko friend na ni tajamfi. No ko ye complain. Na buba no a ode bo no in fact entokwa no mu no ya pata kura wo mu ko ye no the final one no a make am ko die no. Say wo buy no a aha meda echi no no free ba enti of echi sa to oba na inadvertently to my sister no na my sister no ehwe ha on ba bi ogira no ohwe aha no oye call no obi aha friend am oye call enti ja odi ata na sum say na sorry ne conway echira no ehwe ha say de etie ehwe ha enti oba no onim se obi be ni bibi ti o ja hono a no de fa mo ba no bra enti buba we bi ebi na egu ono be ko fa ye public adwuma mansa adwuma na we ka no obi ne gate no na ate akoto e na ode akoto akire se ntokwa no mu no e na obefa ye
na in fact abetwa ko no enkantum so na obefire nti ofire me say ne gina ho ye ne call no a onnim hwe no na obegina ono nanim ho onse ba bi a electricity ayi no wo no ono ne dan na ebo ho no na oto boba no na ode bo me sisa nti ebo se mo ho boba yi sa boba yi nti ebo ne kon left no nti ne kon na chi na so na chi nti na so no ono no tie kakra antikase but the tie kakra bi ne ho no soae nti affect na ha nti na hanso apagya kakra nti se obuto fom to buto fom no na chese nkofo apagya no a mkasa edin call hospital oye nti in fact e ko report we e police station ama ne baba ko fa nita no ko report ye nti o report ye na ja on be che maame no so nko odwane onim se wawu nti odwane ko share obi ni dem na obi bo mode mi hu no na principal no ba am ko che na omde ko tu mu a ayo aso mampon police cells and they say oda nti say an order cells ho nti say mo ba na mo be tie mu a na no kura say or some every year wo ye tenant o ha dan na ne suba no say mo ma me kwakra na bia sa ka mebo me phone ni so ayi ya wo ne ma bibi wo ha o mo kun ya ma eno so copy police station ma o ye bo ma me no ka e de ma no a ni nya recording no e wo me phone so me sam wo letters a me de ko cancel issue na wo police station no eti ni nyina ye evidence a obi apa meti bi diamante we nipa bi a we troublesome papa na ni enim because wo mu obi dan a wonya psychiatric e no aka say o hwe na dwunum so obi nim tie kira o say na e di da ma no e na sense me sister ya o kasa say e kasa entu no ye tu no wa na akopa achew e wo dan wura ho e dan no nyame dia me wo fa se dan na me so you went and apologize say man ntram because no wako based on that na nke yetu no na nso wa na ko gina say me sister no o man ntram na won pese obi bobo odin say wo enamoso ene yetu no you see the point enti obeda ha oye dede ni ade no dede oye nya a vague na o de yen fro no na yen nko wada ma yesreka ye mami watna fia be say de odi boni say bi su say oh me did dano man 2 years na watna fia ha sabus me wo mu kan ho a mfan say about 1 year 3 months or so. That's that who na wo hwe fie no so anka ka say wo de dan man no efie no de individual rooms na dan no me wo fa ase me pese me ko emu bebre because ba obi wo ha bia ha dan na say dudo na ha dan me na na asase na mjeto ho enti me na me ma akwan for that time me see that way e dia ma me na me maame enti I wanted to put up so many rooms but that time no issues be by ya me bufu ye nam say obi opebi a o mesi dan no bi enti I gave them the authority so o mesi and obi obetumi asibia o si bi enti ya ade a we no me wo fa ase no sebe ono ne dan ya so ho na onim se ono de na onte ha na obesi dan enti no na ye ne wo fa na oprema a onya ba bi si dan enti ni nyansa mu no ene na koma pam na ode dan na hye mensa se menhwe so mfama no enti obi oba ba ha bia enye ma me nkwa na ba ha dai nipa ba 3 abako and everybody was decent eti ma mi aye ni suban na se de medical aka no menya psychiatric ena matimi ahunu se wabodam anoti se adise ndi ase ne ma me kra no obro no twena se ni papa free sepeti mpo mu heyala aheyala na we notorious say papa yes ye kan ho asem a yentimi nka kura free year osam no de buba ball free year osam ya de buba ball menua ba akuefu okuo no we notorious woman papa yo tie ade papa awra ho say me be ma sebe me yiri ni me nche me ne me ma ya boba nche apesi mpo ya uye de aduane ya chi kokko na masesa nam de abre no because no wo mobo me ma mobo but wo mobo sene me ne ma chi akro mu nko school eti me ye aduane me ko me sister yi a wa wuye onu no aduane na one ode asi nanimo na one ne mienu no mo di me ane ne ma nya ne mienu mpo ne ma oye ne papa we oye ne papa efia ma me bi wo ha
ono so no aduane no oni na di o mutimi free ha ekofie ba ko bia ma me bia friend na coast no gina se a oton banche no makoche kokko no ni sika nimbi no modi because na den ma no na so se ubebie wa no wo fie ha de ankanka be fa no ho no ene na eye trouble na de ochi kran se o pata no e won tokom ene no adom no ye pata no mi ankasa am de da no ma no edumre bi electricity on be block ye light ena me yen se me ko ehu adwuma enti me ko nya light no restore no ena ba se on fa ne card no meter card no ma me na me nkoto credit ngusu na me hunu se light no aba wo se on fa ma one me ko ya ma o ka kire me se me ka kire se metu no na a kire o ka kire me se me make sure me make you say metu no a and if you have one kan hunu se ye be fa me funu hey oh yes me na mama ne dan what threaten me and everybody is a witness to this American so you be fa me funu me say ya wo sun oni nipa obegina ho say mama ye na onye no oka banku a nti bia no de atit banku na gume ho so na ma me stop ya daddy ye shed this side kakra e born hefa kire potency no what's the side has say no mo call doctor no o mo kire say dey na ye potency to be toss e ba cho o de boba no bo ne left asun achi ha e kan ne kon enti ma na asun achi ha no a je se sebe o hwe asempo a ho ba bie ni wo betimi atwa because waso actually say no tokro no etimi nkohwe ba bia ma entwa senye object ya yes so yes so yes of course na fono hune doctors no mebusa omo say no aye say no e ade na e be call so sa so the board no so boba no de ye ne abe complain but omo no omu nyanye postmortem so specialist for and betimi hu say bia oba no kan ha na kan na moja na nyunugu ma na bia tisa enti omu de ye ne complaining say wo de boba abo no but anajo no omu ntimi nya postmortem an kire say ni say enti daddy o de bo na mumu na no to for ma na say o de bo na no to ho no ano no nyame nanim ni o de bo no me na me nyina ho but eye witness kire say na ne nana gina ho ne babo gina ho ne nana no ewo ho woni enti ode wono a de owu nana enti ode bo so enti ode bo no na mesesa se every year wakume obo ni din se wakume enti u gina ho a obeti se wan hu kura no obeti so every year wakume nti aba asa no won se ode daahye ebe na ogina gate nanum obeti to animu ha ode akola yiko ya so wa nu obeti to ya mama wa no ato ebo ase a kire se de ehone esiye ni na ko no ato ebo ase a kire all right mama mu so asem we ho waka se wo ye sem butunu mo se ene ye be fa ofunu yenim se wo man yetimi ye nte ya kwasa se obi atimi ye patapa asem mara wo man mu o ka sa no mo ntu na mo bi an ko bo post fu na woni amana sho mo nsema amane se de be ye ne o mo ate Ghana mara be fa so tu no mo ntu na mo bi asa you've asked a nice question so question we anope ya kra no ye ko police station no omu bisa se no wa threaten de nti ene wa meba amane na sebe I say ye ni party fie ya na we take things for granted until near maybe you find a mobro mu enunti said you make us a menu aduane manu some your papa peno I'm 71 years na me nu aduane nya me yire na nu me anam no anam de bre no no say mo hu mobro ma so enti o kan sa asem no me ko bo me wo fa ase no a ne dan no amane na no da wo fa ase bi so onam no nam timbo amama no mu e bai say ye betu no enti ye ne no betena ase wo bama no me sister no abama no so wo ba bia mai tie na me sister ye wo wie ehumobro ya ye kan so ono so no aduane manu a wakunu wo mo ankasa one ne baba akon kase bi o Anita on the timechiri so eno amo pacho man so free so na pacho bunkutoje pofacho bunkutoje parking cho ya na omo from Kenji senti you am from Ken eti free ye no bunkuto na mkache on sorry kon me hia no kotoje bia cause me ba ne no pe
na onti medidi matem sesem kwasea me ma na mama baabi ada na obedi matem na ba be pam che say o mo tie say wodi matem no nkotodwe no ebeduru wo mo tie na anim enti mo pam che na aja amanfo nyina de o ma no tum o mo those who were around de o ma no tum na nipa so ye kan na wanti a o kina bi wonso ho ba asem a wan ne beboa enu nti ena agi tum enu achi no ne maami we da we mu ekon ye ena nu ye nyina decide si ebetu no dan we wo menua ensem oye ohene na we na mso hwe so nti ati se me ne ohene mienu edan ena problem aba nti ye adwen si ebetu no ena emso okodwa ato apani bi ebe no so be pa acho za aka mo few months nti say ti a ye mo complete say that didn't sit here no I will be say entu mama o ka say entu ne I don't want to go there but because I'm say na nti unu aba wa nyame dia no o se di ni se wada roma your friend no Monica Akuya Fokuo okay kana ho asem kakra che ni say na o sit akasa oh Mrs. said here so the city no we nipa bia to be honest with you okay ubusa krom ha everybody will tell you say she doesn't fight say publicly say aboa kwasia say she doesn't do that ye obinum e wo fie mu amoye and you can see with your naked eyes as things are going on now. You see the point? But she doesn't do that. On yes, sir. Sabi nipa bia de mfoso no. So obedi watem no no bakokro obedi no ochi. Enye dede me penimu. Sabi obi oye bibia mtumi ko dinatem e wo ho anam ko kasa no. Enso obo no de wura dem. No bia so wo kin de fasam ko no okọ. Na se obekon gegege me kura da e monwa and everybody's talking say na wa humpa kasa onye eyi opagro aso ma pohinu wuye hwe oni police ono ma pohinu kra na damfo hene bo acha ansa de bra nana ye na damfo timi kono ho wuye kra no wose na ewu ma nani abre enti wo saya ma police fo okoye na that day kra no akoye ase aba akoye ase aba so oni a police fo di agro oton watermelon. It is about police station. That's it. You can go to the police station and ask them. I'm not fabricating stories. So, that's it. Uni ha. So we see no way to be sure watermelon. No, they say we draw no more. Now also be fedia. Also Jessica wom. Say ho. Na echire oba no abeyi niska. O police for no crap penny back on yoba. O say na ase no. Dan no say ye na say crowd kotu kobam no. Nipa do o ho ni nyina o. Kotu kobam. Je say we nipa bia ne ho anika. Ne ho anika. Ena ade ba kokura no a enika se sanka kolawe enya aduano de besi ha no betra ho nchen ha wa jo anka se debi dia obeti woni na odi aduane no rough ne ade that day no kura no na akola ketua ne na ketua bi akoto aduane aba eno mete ono mete ne nchen ne yedi nkomo na akola so betra no ne nana ne nchen akola we ya de obo ne nsemi so aha no tan no ho eyam sisei etan no no nsatum no twa no say mo anyinu ha kuoku obedi aduane nyina o ni suma no no obedi o so okodwojai na akola nso didi a wo nya aduane ba ma akola nti akola nso nya won so ma obi that very day no a that very day no a na me feel na am sorry better because na me sister bi to down we mu one no so you troublesome ba masa on say the way I'm talking no I started diatemwa and me no sister Anton no me say I'll be affected and I'm free ho na me boy be better na ha and that ayina no na we instigate me sister ma auto buba at the born that you share this side any pano said na mama kan ataso ipa no onye wo ha na didn't na da mo entu na afia na mhanto papa me do say em say side we no medical chirem say enipa ehumobronti so because oh ya they have a patch obi na make say me nua ba yi a wawue ehumobra na ewu no mu ene me wo faase no ai friend anita no me say metin ba ma no so ya me wo faase mienu de ne dan kasa no ya kasa me say metu no omkra no so mpamcho so edi na ehumobra wo yi nyina ye fia no sabe ye penipa otherwise no nka ba bia ampampa nka yetu no na no obi sunim se ebesisei so obi nim se ebesisei nti so it were to be a baby akra na
ebi ene pa krokro ebi ene wa ba ka so Allen moto ebi anka say you no mpo a kono so the same thing will happen be won't know ama say be see against oh sanity okay oh na my say what that room oh me 5 oh okay me say na ma 2 ma 2 ma 3 ma no oh akusa sorry we need third one oh okay and fourth one we amankwa oni and fifth one we student obaya se bi person oba picture no you can call her yeah until the money 5 the bra oto ho no when the asem okan bibi o besina no ka bi ansa na wanti bi anka hwe ya kopem se we nyame dia enu na me ka se na menni eho na emom eye witness e ya akola ye ogina we ene ne ba boy no the okan say every year wokume she mentioned a 3 years name and quickly she fell down because impact na so short na distance na short and enya severe impact on so and she couldn't make any statement apart from so we can say every year come this year a free year ya mama ya free no o suppose for kukunyesa o twirimu dendende ankande ke de no call court e wo Prempa Assembly Hall but them say prosecutor no say o mo amfare ayinentem o mo yin say ayinentem enti nyame ya aduma ochina anopa by be 8:30 say the aduma start no na o court o Prempa Assembly Hall okay ene ma me share wo sumu obusian class enye no share na odia se de bia leyi na na so bisa o be pacho obusian class share but ya ye ma amamfo ebe ma ya akọ ne na ochida entrance because I didn't see adwada nopa nti adwada no penso ne na mo eko police station ye say nti am kra me ma ne de ye nsan tra ema no na na omo tetra ha ye kakra ya no pense nam police station ne de copy mortuary or tech na efro ko yi funu no ye de ko Ebeneza tafo nti ho na mo frɛ me na mka se me wo no na o tweda no tete ne se otumfo aye no nti se na ntimi nye bibia ko se ono bewie ne die no nti ji so wi ansa nti na ma sentiment na se share da nkomoni na na yedi no ese de e wo se ahwefo ne wiase wo so mu no mo ho no Ghana fo mpanyfo ehwew mo ka bi wom nso obia so ehwew asame na beka chew last word me that's it answer you say the wheel of justice moves slowly, but the final, it reaches its destination. Until the empress me can say, at the dear, in himself, Ninyano, and to boss it, but me urge police, court, and any agency bia. Omo mata wa se mu se omo ma atetene enye djuma na menim se nipa no wo she can come back say the Akufo-Addo kan no say nipa wu a you cannot get him or her back no more economy there it me enti mesre say aban emomoden na nye se o chawo o discanti wanya lawyer ti wa se ne bia de no was more than ebu ago so ye nhwe sa de no e was asase so because you was through any of form whoever is in charge of this case we are praying say nyame be man good heart otherwise because I'm sitting here I'm not happy with the situation because me say me kokoto akoye den me kokoto akoye den bi no mo japade na we nkosen some papers are fine na me kokoto na me di funu e na eko I've lost my sister me te sopon na mo central region me fie me krom ni na hona na me ye adwuma me nya accident I was using cars we actually me sister we na oba ya obedi me chi be ye yie ni nyina de ma me na sabe me de besre se
aban we can aban say obi anim aban onhwe that's no omun kan ye na enim say oba no you know medra no she's entitled to legal not necessary bail yes meaning say ukum nipa you entitled to bail na meaning say bail there o de man one farm no and the money praise for them now she's entitled to legal aid yes legal aid when you see campo be na mum legal aid no lawyer no a obeba be defend no ohunu say sabe se ni nua ba na yire ne maame no wafase ene ye ne sa na so be happy even though or ye dia penisika ye adwuma but menye very cautious because papa ye nyina kwa sorry ye nyina kwa sorry ye nyina kwa sorry how many times have I said this and prince and we must be careful na mom so afutu am de bema afutu am de bema se de esi obi amfanye adesua sabe osidan na se ekoba se dare bi da ho na bia wonso ho kire se ahoheniti ene gya amowere bia obebi ko school e bia no na bia be di ho ne ade ade a so obi be han a yanza me ni yie na eba possible se wo se me fira na ben kura na be kwa hwe na kire asem a yenko hwe na se mami ye sa ke bia nke amfa da na ama no ntimesre said this you're very careful you're psychiatric but now your background checks yes sir background checks more santisa obaka for wudini kromfo because e be the arm robbers e be there so many ayi e say ochina bi na bia wo de e kwa akosena medie e na mo tenant nso sabe nyi obia na obenye scarce dan me ko central region me ye tenant abepem emra maba o say me settle ho but me wie de me ye and is a tenant o ko tro bi fi a o say wo subti wo ho ema ehunu say won kan busua no ho wo ye tenant na hwe abrabo yie because abaya no o hwe na abrabo yie a kan sa sema to no nye ize enu am ko em ko busa no ko ne no ko kasai afa ni suo san ani ase ase de o yes ano wonu no ho okay wonu ni mu de e wonu mu it was facially no betimi akase wonu no ho because she was weeping afi na me no aduane ma so onu aduane ma ma me no wu anu akuno no na onu aduane ma nkuri o se na da na oye afi wo hu se opposition we gina that you feel no fear say sorry no at all fear 41 said o se catch am 41 but call police station one information come so 32 but either 32 or 41 no on your mind no yeah, she cannot say this for anything and she is saying this to suit her own convenience and the on your mind no the didn't feel cry the papa yes mabusa but it doesn't constitute any yeah it mesre so we tenant na kwa nya ba bia na sabe ubenya da obusuafo ho anabesa to so ye tenant ya reduce ho ne hu se we tenant we hoho na onyema bia we na hoho mu we na hoho mu a ebeboa oboa pa Landlady if you be so ho a omon kakra we ni we nka kasakasa dede yemfa hade ne ntonchen if you boy fishi asa etokwanko a sankofo nso aseme na beka papa aseme we dey asa me kura men kan say well my experience be and it's so bizarre the man say a bit of mistakes are incorrigible because say what's it kura no still am be so it happens at so many places so oh yeah just say you still on be that na be intermediate nka the man say nka yesi a omfanye adwuma na kroye de eye so no obi ye fine obi eni ho a sebe so no menye fine some ne brother na kasa otu abubefu say da bre kan ho asem so ni we kasa yes na obi anso a sebe obi a ni obi nye fine no onpese obi ni obi be kasa enti ye nyina nka ye nye fine ne entra efie na etimu no na entra fa ko because odo de eye yes
Mate afa nyame nhyɛ mo den nso dawase mini mabusu adase emom say yeso akon ba na o yire fi akeka muba ha na wasenka me introduce me mpanimfo in absentia na me wo mpani wo so the medical kano na na bropete asarebaafo onu nipa odaya no pa se onu wo yohene ewa ha no ko na na tiese na na nam mo kire ha de frɛ no ye betra se na wuku aha no ye nsu ye ntrase se ye ba askomampɔ yes ye crowd those traditionally yes anunti wasorko ono no fie wo somati gundi sport wa aha wasore eko na wo ma titi am wo fancy for na nso master pen nso da usu ansa na ada ayi nso ye menuanom ne menanafo nti eno na mpesa meka adi wudi ni bi o from asamo akusi nso me damase nyame hira mo pa ane kyerɛ ne ɛyin fa na yɛ maame gyina demonstrate kyerɛ ne call support ya aha ɛna ogina ɛna phone kuta no na som sei enti o tie ne call enti na mka sɛ unknowingly to my sister no ɛna ababa no o free this side ɛna odubai o free side ha yes me amile no mu o free ha benkum so ha ɛna oba nti o do this short distance no ya onunim sɛ my sister no o gina yie amano no ya o ye call na onim sɛ bibi ba no so no ɛna o to boba no ban enti boba no bɔ my sister no na ha na so achi ha na so ɛne no kon bofra no kon on sɛ boba no so a pavement block enti ama boba no part ba bi kan na fono ha enti ho nyina akora ahono so ɛna na ha na ahono na aha no na so na chi tokro no sɛ no ɛho kakra ate nti ho na no mogya ketua bi mogya no edidin us nti ɛyɛ kakra bi na na wo but the call hospital no obon din say every year okume the bus na o koto ha that is how na you dey bet my dey so if about yen hwe this side now say ebo no you phone free sorry you phone free now say we know a program a bro we dey choke ha that and choke at that time okay because krokro wa ha and that just 100 the whole plane now already no afa boba no no afa boba no enti aprono de ya loko no say de ya kan hye mizisi ye enti o ba nche se na sum hada ho free ma no enti oduru hayala this time obeno pa no hete no to hete ebini ade ba ko ne de ma no me anam ko fa abo no e wo baby anana Debra oye Debra grounds bi amaye nti de kai nam kofa be ye gata bi ma manfo ha abuwe sa no na wode ball na this side mbacho abuwe eno ofa baako nti eno na oduru ho no a oduru joint ye ya letisi ye ho na che say distance no eye too short nti che say wode ball no unsa boba no so nti boba ball na ha na fra na ha nti ho nyina no asoa so the concrete ayatentan enti abasa no no say every year okume on say abasa no no buba hwe buba hwe ha yes on ka fra nti every year no free ha me amile no mu no oba so o free lay we mu na eba o de fa na chi na so ntem kasa na chi ha obi be kasa na chi ha but fa na so ntem o de ball no nti o kan say free year okume eno anu obuhwe aha that's it ana monka fra that's it abuzia ti de da yekoso ya ni piti ya rohosem asem ni mu ya pa sa brebi ade echi ade sana yesi ye sign nam ya ye mompa isi nyamenyi na onyi film ohu ye mobo na onyi film ye maami se na otwe wie na ye na asokore mampo hene edoti yi kwasia da no kura ya osia na kwanhia wo anadwo no okọ bi ya omchese okodi asane ade nyina wo ho a na enya asem keto a obaya ana baba kakra ye bae nipa ya otifia atambo de abono ama sesi a oye nyame dia nyame fa de kransie yi
na yɛbɛtumi aka no na ɔma no baabi papa ntena na yɛnsrɛ mpanyinfoɔ sɛ ɔma atɛntene na ɛnyɛ adwuma sɛdeɛ abusua ɔpanyin ne kasa a yɛkae no na yɛasrɛ sɛ yɛaka akyire nso yɛnyina yɛnhwɛ yɛn ho so yie na yɛnsrɛ nyame sɛ ɔnhu yɛ mmɔbɔ na ɔnyɛ mfiri mu so ne yɛsan mede de kwabena wusu asokɔre mampɔn ɛna mede amanneɛbɔ bi a ɔkae sɛ obi trading enterprise poku buakye perfume house and boutique yɛ wɔ Kumasi South Central Junction ɛna sɔɔ masene ma mede dwumadie ɛbrɛ ɔkɔ so a na ne yɛntena ɛnɛ na wɔbɛpie video yi so de di kan ne channel yi so a subscribe na turn on notification no na yɛnhwɛ de nyame bɛyɛ menim sɛ ɔbɛyɛ nti nyame nhyira wo makra wo brɛpɛ me yɛbɛhyia bye bye